Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. July ni khata tanga man tan tura sarkar lai pin dan thara siam. New Criminal Laws of India sang somni pathum mang turin Mizoram in peito. Indian Meteorological Department Aizawl Center chuan kumin hian Mizoram in ro tui adong tamdona moni thua soi. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina le Prime Minister Narendra Modi de Jovain Khan New Delhi Hyderabad House anin kom. Union Minister of Education chuan National Testing Agency in exam file tiktaka kalpui thenan high level committee of experts adin July ni khata tanga man tan tura sarkar lai pin dan thara siam New Criminal Laws of India 2023 mang turin Mizoram in peito a wantang ta na tho manga in fremna om to don ani Mizoram Law College Assistant Professor Dr. Maria Lorin Moi Soidanin he dan tharna tumber chu dan man lai mek chuan tun lai thiam na le mason mek na phatolowa chu wangchon he dan thar hnoya hian poi khoina then khat shremna ti sana hars na then khat thune nein a huam chin ti chian ne dan bung na chang man tlak tolo paite ani Dr. Maria Lorin Moi Soidanin IPC ti thin chu Bharatiya Naya Sanhita BNS sangi somni pathum ti ani ton to a CRPC chu Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS ni to in Indian Evidence Act ni thin chu Bharatiya Saksya Adiniyam BSA ni to don bok ani Law College Assistant Professor Soidanin he dan thara hian meichhe le no pangchunga poi khoina hremna ombela penal court mi shem theina na masaberatan vantlak na thon ada thara ama IPC ni thin na danglam na lian zola dan bo chhiadna zel tan theina chu chi somthum pathum ombela heng ba ka hian dan bo chhiadna sumle poisa choitir theina chu somre pathumin atam jok ani Dr. Marelorin Moi chon dan thara hian vantlang tan na tho chu mun tam taka anron peto don ti a abik takin zuri awanga boina siam tene vantlang tan noksa ka omte shremthin ani dona he dan thar hnoya hian a ho wa mi khoi moblin ching chu atlem bera kum sari tal tan thei turin da ani ti soin bultum tu ni khalo point in nam hnoya wangin atan thei ti soibok Dr. Marie chon dan thar tha tak tak mangtang ka thei tu chumi puite ani ti soin mi puite ham thana atana dan siam ani angeya man tang ka ya poimo ti a mi puite na ngai vena poimo ani ati thil engemo harsat na te kan to kan ni chuan mania torte mania phunlung oi me te hi ching lawila dan ne na thiam ne na ko takalte police station akalte rorel theitu ne na kala ti filme kha thani chutianga titur chuanin huaisen na ngai ni twar tu a victim khan huaisen na nei lo chuanin engti kom ma in dan tha eng anga tampo nei la engti na mani don lo ni chuwangin atwar tu te khanin kan run pen chua kan soi chua digna ke mani digna kha kan fight chua ngai ni heti lai hian excise and narcotics department chuan tun hnai tang khan zuwa wanga dan bo chi an man ko tin thiam wa chan tir then khatte chu van tlang na an tho tir thina excise department talan danin van tlang mona zurui le midang tana boina siam ko tin thiam lo chan tir then khat chu Mizoram Liquor Prohibition Act sang som pakot lo chanin ven himna noya zel tan tir lovin van tlang na tho tir thina ni a ko tin arel angin ni hi thum velte van tlang na tho tir ani a an tho zo hoina tu ka anin report le thina dan choni khata darkar company aire lo tho tir turati a atlang puin darkar ni tanga darkar thum vel tho tir ani thina zu wangaman van tlang na tho tir kalpui chunjom zel an tumani Sarkar remala wanga Mizoram mun shanga china thleng endik tura sarkar le puina ruat Interministerial Central Team 10 sairang din thale si muya tuilian wanga chiat na shang an endik chana Central Team te hi nimin khan Mizoram lo thlingin tlaya sairang le si muya chin thlendan an fi ngala Mizoram sarkar ayo tele si mui VC roi tu ten an troi om ani Interministerial Central Team te hi ka le thole ni joni somhi panga thleng an chamanga an cham chungin Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 ne 2 Melthum Himan Leimin te Kulikon le ITI Veng Khan Mual te ZM Falcon Leimin Hom Lai te Aizawl to Aibok to Durtlang Aizawl Aibok Darlung in Karkong te Durtlang le Kanan Veng Khan Mual te le Zolpui Zaw Serchip te an tlo donani Indian Meteorological Department Aizawl Center chon kumin hian Mizoram in ruat tui adong tamdona moni thua soi IMD Aizawl Center Director Sudhir Kumar Duvedi chuan kumin chungin hria theichina nikum nena khaikhinin ruat tui millimeter zavelin katam zoka kumin January tha tanga chun tha thleng khan Mizoram puma ruat tui millimeter 0 somni don ta to a hun chungin anga nikum khan ruat tui millimeter 0 vel atathung ani
In this year, up to June 20, we have received nearly 620 mm average rainfall across Mizoram state. Last year, we were having deficit. If you compare this data, so we are almost having 100 mm average rainfall higher than last year. So this is the total summary of rainfall from January 1 to June 20, 2024 for Mizoram state. This year we will get good rainfall. District mala chu chuan scholarship chu rotui punna satberna ni in January tanga June thleng khan millimeter sang khat za som khat vela tatu a nikum khana hun chung nanga rotui millimeter zaruk samlet pali atlathungani champha district chu rotui tlak kremna hun ni in kumina millimeter za samlet panga chau atla lain nikum khan millimeter zali somli atlathungani khovel signa sain thak dalam na sale boruak lum chho zela Mizoram point kong sang sangin atur chho ve a global warming in angong lang sarjing arotui dan hitela mun sang sang rotui tlak dan adanglam na satlei a athena na satak asur line then ka tin ru an mutlem thunga asur dana po mun then khata asur mi lo line mun danga chuna tatam thunga leilung poina tor pha thei hil khop te in mun then khata chuna sur thin ani Central YML Mizoram Chemist and Druggist Association Trangkop Chun Vin Khan Trong Tribe Health Camping Center Sakortui Suna Medical Health Camp and both site TBCC Medical Health Camp Bahin Dr. Swambakhat Mizoram Sinat Noes Missionary Nurse Thokmek Medical Refresher Course Training Lai Mi Som Aizawl Hospital Train Ophthalmic Assistant Pathum Ten Tlomngain Damlo Te Sena Din Munan Entika Mizoram Chemist and Druggist Association Ten Damlo Te Eitur Noinga Manvel Antum Bokani Tundin Huna Trong Tribe Health Camping Center Hian Mi Sangkhazani Swambakhat Meisia Za Somli Panhi Mi Pa Zakosum Seri Pathum Anum Mekani Mizoram State Legal Services Authority Muromana in Voin Khan District Legal Service Authority Sership Chuan Aizawl West VC House Bazar Venga Mobile Lock Adalat Abot Saya He Mobile Lock Adalat Hian Mizo Sang Zelitlaw MJS Secretary District DLSA le Athopuita Baka Conciliator Patni Antel Ani Mobile Lock Adalat Hian Benglon Puk Rulo Chungchang Athu Boy Somprok Zeloni A Hengzing Athu Boy Pakwa Chu Vein Khan Rem Ani A Cheng No Somni Prok Sim Ko Vel Hu Sum Jin Fel Ani Nizana Ru Sun Sataka Wangin Sial Hok Din Tharaveng Leimin Motor Kong Pui Thanglama In Sak Patni Lai Atnola Leimin Nol Tak Hi Pulal Dong Len In Ni In Luatak Lovin Leimin Nol Cheveka Abul Sia Pulal Biak Lo In Sakpo Saksun Som Ngam Ani To Don Lo Awangin Vein Khan Chi Ngalani A He Chen Thanga Hian Vani Thak Takin Thile Hliaman Omlo Nizana Ru Suro Wangin Sial Hok Power Substation Pan Kong Pui Le Thingai Mul Pan Na Kong Pui Po Leimin Atno Ping Vek Ani Chanchinthar Yakas Fani Aizawl Changa Puanani Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina le Prime Minister Narendra Modi de Chuvain Khan New Delhi Hyderabad House Ani Koma to Trump Semi Prime Minister Modi Suwan Bangladesh Indian Policy Siam Neighborhood First Policy Act East Policy Vision Sagar le Indo-Pacific Wamsunga Mun Poimo Taklo Tuani Ati A Nikum Khan Rampani te hian project Poimo Tak Tak an thok zauti soin hengzinga hian Luya Inkalpona Thui Berganga Lui Mi Chu Hlotling Taka Zo Felani Tibok Prime Minister Pani Te Anin Biak Zonu Hian Indam Thung Engamaza Siamani A Hengzinga Hin Digital le Green Partnership Te Tui Puilama Ven Himnalama Te Blue Economy Christian le Dam Doilam Te Van Sang Lam Zirna Railway Lam Inkalpona Tui Funde Zirchianna Disaster Management le Fisheries Lam Te Atelani Union Minister of Education Chuan National Testing Agency NTA in exam field file diktaka kalpui theinan high level committee of experts adina he committee he member pasari omin isro ho tu hlui Dr. K Radhakrishnan Chuan chairman in hodona NTA in exam kalpui dana siam than ngai omte zir chengin rotnan siamanga hibaka hian tu nalung alo nale so sen omek te anzir cheng don boka khanhi chungin an report Union Ministry an thelu tang Russia chon zan khan Ukraine kol phetha siam na hun puina satakena beya Ukraine ko thanglama live khopwin kol phetha anlang na tamtak achia a he beina hian na thok pathin hliaman tura air defense system cho missile somporuk zinga sompani kap tha a heba kan drone sompathum ka tha gani bok tun thomi thathum chunga Russia Ukraine energy siam na mun abe tumriat na ni a Russia kol phetha hun pui voi tamtak be wang hian har satna antok na sa hle ani Chanchinthar safety topnan tang pui July ni khata tanga man tan tura sarkar lai puin dan thara siam New Criminal Laws of India sangni samni pathum mang turi Mizoram in peito India Meteorological Department Aizawl Center chuni kumin hian Mizoram in ruat tui adong tamdona moni thu soi Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina le Prime Minister Narendra Modi te chu Vein Khan New Delhi Hyderabad House anin kom
Union Minister of Education chuan National Testing Agency in exam fail file dik taka kalpui thena high level committee of experts adin chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani